Governor A.K. Bala amadi ex-CM Biren unakre Shanghai Festival amadi lenga sembagi matangda wari sanaba oigani haidana miyamna thajanari hairi. Governor oiriba Manipur Governor oiriba Ajay Kumar Bala ge heisingbasi mayam hainai yam tungba adugumba mi amani aduna mana Manipur gi Governor oirakanda soidana maki tawrakani haidana khanba mi mayam amasu yaugidaba nate aduga hojik mana Governor oirakanda tawthora iba thabak singsida pendaba mayam ama adudi hojik experience oina mayamna loina thengnare ada yamna heisingba bureaucrat officer amane habise kamai tawge haiba matamda Government of India gi magi policy program mayam du madu pangthokpa ngamba duneba ma se bani hairis ma Governor oriba Ajay Bala matamada Home Secretary Union Home Secretary oina leramba Union Home Secretary je phajana full time leiba aduga mi se ma se amani atangba aitare aduna Amit Shah Home Minister oiba matam jingida adum ma je full time Union Home Secretary oidana lae lakpaga loina na magi adugi matamduda nasagi Jammu and Kashmir thugaibagi magi Article 370 lokthokpagi karigi pot mayam ama tawbasi adu mai pakpa heisingbaje adai dudaneba ado mana heisingiba mana tawriba potto Government of India gi agenda du execute tawbadudaneba adu Government of India gi agenda execute tawbaduna ngasagi Jammu and Kashmir gi mipung khudingmak pelhanbadi nateba Article 370 lokthokposida ngasagi mainstream India gi karigi ngasagi Kashmir gi kenosing nataba mayam amadi loina harauragasu magi Kashmir gi hanadagi historically lejariba mayam dudadi chauba sokpa maneba aduna Ajay Kumar gi heising bai base miyam khudingmak pelhanbadudi natte haipati magi heising baduna kaidamoida miyam gi apenbo oiroeba aduna adum mayamna Ajay Kumar Bala lakpa matamda yamna heising mani Manipur gi parani haiba matamduda ai di adum skeptical oina adum thamgi bani observation matamdu so aduga adu so ingonda ding ngai oide aitare makte aitare hojik laiba figam magi di magi hojik mana tawriba pot singse President rule as a Home Minister Ministry of Home Affairs na mana tawriba chathariba magi agenda jumdugi matungina mana si gitaw boneba aduna MIC gi magi Union Government ki President rule as a President na direct taw bonateba in the name of President nasagi Ministry of Home Affairs na Union Government na Manipur gi lengak pai baduneba adu MIC na lengak se pairaga chalairakpani na magi agenda jingdu pangthokpagi thabaktu Ajay Bala na tawrineba Ajay Bala na tawrin singdu da MIC gi agenda dagi kitang keno tawrakpa oiram taragadi ma se keno tawraneba koi gi kai aitare lokthokningani ama tawrani still hojik pawdi mana pangthoiba thabak singda MIC na pami ba court ki mayukta chattabaduna ne hojik lairis aikoi gi miyam dadi Manipur gi miyam dadi Manipur gi interest gi di apunba Manipur gi interest gi di aduga Manipur gi miyam gi lebang miyam gi interest gi di mana tawriba thabak singa se miyam gi apamba miyam gi aningba aduga Manipur gi ai phanaba gi di oidaba adugi experience ne ba miyam na tenai aduna Shanghai Festival pangthokpagi matang sida ma mathandana ngasagi aina mamangda haijakiba mana normal sila e haibadu utnabagi aduga agi PC hanjala e haibadu mayek sengna madugi khudam ama oina aikoi Shanghai Festival pangthui sini haidana utnabagi honabagi potu torpu matamda ngasagi kana gi Governor mathandana hojik lairibasida Governor na hekta magi aningba khudingmaktu hekta magi subordinate lairiba magi moina Governors Council na hojik haidana chalairiba magi general chalaibagi mowong sida Governor Council haira chalaira Chief Secretary DGP tawrakanda chalaire aduga atopa military gi army gi officer mayam ama yaw he tawre sidai sida koina yengba yare si yamna keno tawni yengba wanate Governor Council gi magi makok thona phammi singda aikoi society si khangba Manipur khangba Manipur da Manipur masa kana yauge not a single person hojiki top brass sing se da Governor gi hek sida high decision loriba top brass sida from Governor Chief Secretary aduga DGP noina aduga high sing je amu kuina Manipur da thabak tawrakpa mi amu oibra habjo oidaba se hana Binit Joshi lerambo oiro that atopa picture amu oiramba yaiba Binit Joshi kuina hana Manipur da
lakwa manipur ki kadeda work tawrpa bureaucrat officer ni ma matam puina tai union ki government ta kaida even cbs ki kaida puina pururaga mu manipur da mu pona mu chief secretary na la ambani ma gu ma mu ra magana atopa ma mu ra mu ne ba punit kumar goel ji hojik ma di inau no na ji ki irang manung ji da kari mata manipur ki society ji masakam da ba manipur da hana jo thabak machet ama da tha mata ora jo tawramba mi na tab अथवा डीजीपी जो हाना मणिपुर के नो तौरे मणिपुर की कादर तौरे हैरगा जो कोई न मपान लैरुबा अदुगा पुलिस की सेक्टर न पुलिस की अमो ओइरे अदुना सिगी जिंगसिना डिसीजन जे लौरप मतम सिदा आइखोई की कंसर्न लैरिबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मयाम पर्टिकुलरली मणिपुर की सिदा की थोलकपा डायरेक्ट आईएएस पु ओइजुनु नत्रगा एमसीएस तगी आईएएस कारकपा पु ओइजुनु ब्यूरोक्रेट ऑफिसर लैरिबा अखोई की मणिपुर तगी थोइबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग दो मकोई दगी फीडबैक कमाई तौना पीगे मकोई की इनपुट कमाई तौना गवर्नर द पीगे हाइबगी पोट मयाम ग सिसु कोई खना दबे यारोयबा कमाई तौं पिरम गदो इन मोइना गवर्नर की डिसीजन जलो गवर्नर ना हाइबा मतम न तक चीफ सेक्रेटरी न फनाम न हाइरा गजो चीफ सेक्रेटरी न सी तौगदमनी तौसे हाइरा गजो ग्राउंड खंगी बल लेबाक सिदा चौरई बल लेबाक सिदा पोंगलईबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर लमदसीदगी थोप ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंदुरदी अचुंब इनपुट तो पीब्रा हाइबगी क्वेश्चन जिला एबोगी अचुंब इनपुट पीब्रा मियाम जिगी इहुल खंगना मोइना मदु तौब्रा तौदब्रा हाइ दुगा स्वाइदेसिदा यंकदोइसे प्रेसिडेंट रूल ददी मादी रूल बुक तुगी मतुगिना लेबाक सेंगाला कदोइनी हाइरा कादा रूल बुक तंगा ए हाइ हाइदना रूल बुक तुना पीरिबा केनो दो पीपल्स की वेलफेयर की नेबो रूल बुक तुना पीरिबा थबक तु कंटेक्चुअल ओइबम जमे कंटेक्स तुगा चानाबम चंगेबा कंटेक्स तुगी लैरिबा फिबम दुगा चानादबा रूल बुक तो फनाम हाइरा मगसु मागी माइंड अप्लाई तौगदबरेबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंदुगी ngसागी प्रेसिडेंट रूल चलाइरिबा परमानेंट एग्जीक्यूटिव ओइना लैबा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग जे फ्रॉम टॉप गवर्नर टू मागी बटम लैरिबा ऑफिसर मयाम दुगी मखोई मसा मसा की माइंड जिंग दो अप्लाई तौरकांदा फनाम रूल ना हाइरा मगसु फनाम तौगदबनी हाइबा इरमगसु फिबम दुना लैरिबा फिबम दुदा चाना रोइदबो इतारगदी मखोइना रूल बुक ता अतोप करी यागे हाइबदो थीगदबनेबा अदुगी पोट मयाम जे यावदबा ए अखोइना तौनिंगबा तौबदा कनाना करी हाइदोइनो हाइबगी एटीट्यूड अमदा होजिकी केनो से तौगिबगी पोट से लै अदुना से पंगतौ तौबा याबा नलमद्रे हाइबदुदी गवर्नर जे रियलाइज तौरंगनी नहान माना ओपनिंग सेरेमोनी की वेकेशन ओपन एयर थिएटर द तौबदा रिबोन कामदाइदा माना मनिंग हल्ला हल्लागा येंगिदु करिगिनो मयाम दु कनामते यावदबगिरा कमाई तौदबगिनो अदगी ngसागी इलेक्टेड अखोगी एमएलए मयाम अमा यावदबगिरा पॉलिटिकल लीडर मयाम अमा यावदबगिरा करिगिनो अदुसु ओरमबे माना येंगिबा नागयते येंगिबा अदुबु एमएलए अमता अखोई मसक उदे सुपनतगी अखोई थुंजु के एमएलए थोंगाम बिश्वजित अमदी अखोगी कोई थोनाउजम बसंता अनी खक्तनी तरंग तरंग यामना मसक थोकना हाइतारे मसाइगी यामना यादव संगाई फेस्टिवल दु पांगथोकपसिदा सरुक यारिबा पॉलिटिकल लीडर्स सिंगी मरक्तगी सरुक याग्रिसि तरंग तरंग कोई नुमितुद यावरिबा गवर्नर की नाग यत लेप्रिसि कोई बीजेपी की लुचिंगवा अनी बीजेपी की एमएलए अनी थोंगाम बसंता मदी थोंगाम बिश्वजित अमदी थोनाउजम बसंत कुमार अनी दी सरुक यागिबदु उई मदु उरे अदुना अदुगी फिभम दुदा मसाई मियाम की अतुकन यानिंगदबा आईडीपीएस मयाम यादबगी मयाम सिना मरम होइरकांद यादबदुना ngaraang governor na hanagi chief minister biren kaurisi tonga tonga no speculation mayam ama ngarang hidu tagi pinaba yawi mayam na ujik chief minister biren kaurise popular government ama sem na nabagi oiramgani haidana hena thajaba mi mayam ama lai aidi madumakti thajade ujik tholaiba masagi tarang chenai biriba sangai festival se makoina yani manipur da bo dum toksalo dum lada poni manipur sidi कुमाई हराओगी करेगी मैं आपसे तुम आयते याव पोनी ना अदुम लाकदा पोनी हाइदना ममांग ममांगी मतम जिंदा अतै अतै द तौकी बदौना तौगनी हाइदना खल्लुबगी मदुगी मखोइना पारुबदु लालकपदुना मरम होरकान मियाम जे अरक्तबदगी हाना चीफ मिनिस्टर से मियाम न जोइनाबा मियाम ग लोइनाबा चीफ मिनिस्टर नि पीपल्स की चीफ मिनिस्टर नि मियाम की चीफ मिनिस्टर नि हाइबगी थाजबजे गवर्नर द सोदुम लाइबा अदुगा सेंट्रल की लुचिंग बसिंग दसु लाइबा बिरेन जे नोथोम बिरेन हाना की चीफ मिनिस्टर जे मियाम द साउथ तोबंगामी
mana civil society reach out to bangami manungi kaino bawa reach out to bangami haibasi masi achauba asset magi kaino amane ba koi home minister Amit Shah da aduga India government laiba magi impression je adune ba chief minister Nongthomam Biren aduga Nongthomam Biren as individual as political leader maje miyam da reach out to bangamba khuding makta reach out to bangamba aduga nupa mani haidana laiba impression jina maram wera kanda handaki nahangi kenogi laktabasida aina khanbadadi rather magi government sembado su ai noina phana popular government semninga ju hojik noina sangai festival je mapung phana pangthok pada noina cooperation pidrabanina madugi ude hojik su makha tarakpo numit sing ase masi miyamgi cooperation du pihangana kotana noina cooperation piragadi madugi asalai haidana madu Nongthomam Biren chief minister Nongthomam Biren da governor na bully do bu oirambe ai bargaining atopa kaino ama oina tactics samoina seasonar masu yai ba sijo igi speculation ni igi assessment masima koini haibadi natte mayamna asagi chief minister hanagi chief minister ram Nongthomam Biren kauri se popular government ama semakani haidana semanarabagi lambi ama yatpa hobani haidana thajabado adu thajaba mayam ama solai madu part madu di popular government semnabagi wafam sidi madudi aide madu upay muina governor na madu sinaramani aduga madumak semnana bagi potodi hoi BJP party na 2027 gi lakador election sida mai pa na thengnana bagi damakta di mai pa ke have taragadi hojik lakador winter session parliament ki winter session jegi mamangda ai koi manipur da government ama BJP ki government ama lingwasi yamna di mathau tai haibadu di leiragasu context ina fivam jina yada dana semjellura kanda hena faroidaba oiragani government to stem dana adum 2027 gi election thengna baduni hena makoi da advantages oigadaba natragana rather fivam jina yadre hairagadi president room je dum makhata na thamgi basu dum oithoidaba nate aduna khwaidagi maru oiridi karino haiba matamda aina chingnajabadi ngarangi unare basida hojik nangna akoigi chief minister sina oiramiba Nongthomam Birena miyam ki kari ki sigi sangai festival mai paham disi na koi ge chobu responsibility lai noi MLA mayam lakta bagi kari ki adu ki question soi tarangwani adu ga hojik su magi lai riba sangai festival boycott to holiba miyam je as a people's ki representative oina miyam gi luchingba miyam go winner pa leader amoina na ki cooperation mathau tai haidana ai adu do oina yamna hena kanna ai Governor Ajoy Kumar Bhalana hanagi chief minister Nongthomam Biren da angakpa akanba pressure piramgani haibasi oina ai adom do oina hena thajai haina thamjage tarasi